Ola a todos e todas. No vídeo de hoxe vou mostrar máis ideas para traballar os nosos músculos dentro da casa. Para elo precisaremos un espazo cómodo e ventilado, agua para hidratarnos, unha toalla para sacar suor, como vedes ali unha cadeira que estará sempre pegada na parede para que non se deslice, por seguridade, uns lastres ou pesos, como vedes aquí. Eu vou usar unhas botellas de 1 litro cheas de auga. Vos podeis usar o que queirades, sempre que teñan a mesma forma, o mesmo tamaño e o mesmo peso. Incluso podelo facer sen nada. Preparade o vosso espazo de traballo e vamos quentar. Vamos usar o mesmo quentamento que en vídeos anteriores, con algún matiz. Se recordamos, comenzábamos polo pescozo. Preparados, movemos a cabeza abaixo e arriba. Rotamos a un lado e ao outro. Inclinámola a un lado e ao outro. Levamos o queixo ao peito e balanceamos un ombreiro ao outro. Levamos os ombreiros arriba. Atrás e adiante. Sacamos peito, metemos o peito. Movemos a cadeira a un lado e ao outro. Movemos a pelvis, a cadeira adiante e atrás. Tocamos ao lado. E usamos círculos coa cadeira. Cambiamos de lado. Camiñamos de sitio, levantando solo o talón, a punta do pé mantemos en contacto con o chan, brazos adiante, coa perna contraria. Máis rápido. Corremos no sitio, sen levantar moito os ollos, sen levantar os pés moito do chan, os brazos adiante atrás, cos codos en 90 grados. Vale, movemos os brazos adiante, os dous ao mesmo tempo e camiñamos no sitio, levantando un pouquinho os pés no chan. Atrás. Vale, damos pasos laterais, a un lado e a outro, e con
acompañamos con brazos. Vale, flexionamos un poquillo los hombros, llevamos la perna arriba. Flexiono un paso, perna arriba. Flexionamos un poco, que estamos quitando. Y vamos cambiando de perna. Vale, volvemos a mover los brazos adiante, pero ahora alternativos, y caminamos también al sitio. Atrás. Corremos no sitio, una vez máis, pero levantamos as pernas máis arriba, ata o peito. Se non podemos saltar, un pé sempre apoiado no chan e movemos o outro. Vale, vamos a llevar os talos ao cubo. O mesmo que antes, se non podo soltar, un pé en contacto co chan e movemos o outro. Vale, hasta aquí o quentamento. Se o precisamos, bebemos un pouco, secamos o suor e continuamos. Hoxe levaremos o control do tempo dende o reloxo, da man. Como non temos a nadie que nos corrixa, tede cuidado ao facer os exercicios, mantede unha postura correcta, zona pélvica, glúteos, abdomen en tensión, ombreiros caídos, cara ao chan, e movemos a parte do corpo que nos corresponda, os brazos, as pernas ou o tronco. Vamos comezar traballando os brazos en a parede. O primeiro que vamos a hacer son flexións de brazos. Apoyamos as mans na parede, flexiono os cóbados e aproximo a nariz á parede. E estiro. Flexiono, os cóbados van aos laterais e non van ao corpo. Os laterais. Vamos alá. Preparados. 3, 2, 1, traballo. Solo movo os brazos, o resto do corpo non se move. Flexiono, estiro, flexiono, estiro. Apreto ese abdomen. Se quero máis complexo, traballamos dentro do chan. Me coloco e traballo. Últimas. Descanso. 30 segundos de descanso. Mientras nos vamos colocando para o seguinte. Me aproximo aquí a parede, apoyamos unha man, levantamos a perna da parede e vamos flexionar a outra perna. Como se me quixera sentar nunha cadeira. Baixo. E subo. Unha cadeira imaginaria. Preparados. 3, 2, 1. Traballo. Baixo e subo.
O se ollo non pasa por o pé. E cada un baixa o que poida. Non empuxamos pola parede co brazo, só mantemos o equilibrio. Cando avise, cambiamos de perna sen descansar. Últimas. Cambiamos. Preparados. 3, 2, 1. Traballo. Cada un máis o que poida. Sen descanso. Baixo, subo. Últimas. Descanso. Vamos a traballar o tronco, os oblicuos, de maneira isométrica, sen movernos. Vamos a usar a parede, apoyamos o antebrazo na parede, colocamos o corpo en diagonal e aí vamos a manter a postura. Estes oblicuos en tensión. Unha plancha lateral. Preparados. 3, 2, 1. Traballo. Mantemos aí a postura. Sen moverme. Traballando ese oblicuo. Se quero máis complexo, baixo a altura e me coloco na cadeira. Cando avise, cambiamos de lado sen descansar. Últimos segundos. Cambiamos. Preparados. 3, 2, 1. Traballo. Puedo apoyarme no antebrazo o me puedo apoyar na mano. Se quero, tamén o podemos facer no chan. Máis baixo, sen altura. Últimos segundos. Descanso. Collemos as botellas. Colocamos os pés separados a anchura dos ombreiros. Flexionamos un poquinho os ollos, abdomen, glúteos, zona pélvica en tensión. E vamos a traballar cos brazos. A altura dos ombreiros, suben arriba. E volven a baixar. Suben e baixan. Preparados. 3, 2, 1. Traballo. Suben e baixan, suben e baixan. Ombreiros, teito, ombreiros, teito. Últimos. Descanso. Deixamos botellas. Volvemos a cadeira. Colocamos os pés a anchura dos ombreiros. As mans debaixo dos ombreiros na cadeira. Apoyadas na cadeira. E a partir de aí vamos a levantar a perna arriba. Subo e baixo. Sin apoyar o pé no chan. Preparados. 3, 2, 1. Traballo. Que esta altura é moi baixa. Usamos o respaldo da cadeira. E sigo traballando. Perna arriba e abaixo. Cando avise, cambiamos de lado. Sen descanso.
Última. Cambiamos de lado. 3, 2, 1. Trabajo. Como antes, si podemos traballar nunha altura máis baixa, traballo na cadeira, no asento. Últimas. Descanso. Seguimos traballando coa cadeira. Vamos a traballar o tronco. Volvemos a colocar os pés, as mans. E vamos a levantar unha man arriba ao mesmo tempo que rotamos o tronco. Man arriba e roto o tronco. Sempre por o mesmo lado. Preparados. 3, 2, 1. Traballo. Arriba e abaixo. Rotando ese tronco. Cando avise, cambiamos de lado sen descansar. Últimas. Cambiamos. Preparados. 3, 2, 1. Traballo. Si queremos un pouco de peso, collemos unha botella e traballamos con ela. Descanso. Continuamos traballando na cadeira. Agora vamos traballar con brazos. Apoyamos o xeonllo. Apoyamos a man. Deixamos o brazo estirado cara xa. Vamos levar o cóbado arriba e a botella ao lateral do corpo. Os riles. Baixo e subo. Preparados. 3, 2, 1. Traballo. Subo e baixo. Arriba, abaixo, arriba, abaixo. Mantemos ese abdomen apretado, ese glúteo. E traballo co brazo. Últimas. Cambiamos de lado sin descansar. Cambiamos. Preparados. 3, 2, 1. Traballo. Arriba, abaixo, arriba, abaixo. Últimas. Descanso. Vamos a traballar con as pernas. Abrímolas un pouquinho máis que as cadeiras, cos sombreiros. Colocamos as puntas dos pés, non por frente, senón en diagonal, 45 grados. E vamos baixar o cu, como se me sentara nunha cadeira. E me levanto. Baixo e me levanto. Preparados. 3, 2, 1. Traballo. Baixo e subo. O xeonllo non pasa na punta do pé.
Os brazos non se moven, non suben nin baixan. Son as pernas as que traballan. Abaixo, arriba, abaixo, arriba. Últimas. Descanso. Deixo a botella. Vamos a traballar co tronco. Unha vez máis, sen movernos. Na cadeira, facendo unha plancha. Me apoio coas mans debaixo dos ombreiros e colocamos aí o corpo. Aí me manteño. Abdomen apretado, glúteo apretado. Preparados. 3, 2, 1. Traballo. Me manteño. Se queda máis complexo, vamos ao chan. Podo apoiar as mans ou podo apoiar os antebrazos cos cómodos debaixo dos ombreiros. Últimos segundos. Descanso. Collemos as botellas, vamos con a última tanda, empezando por los brazos, volvo a colocar esos pés, ese abdomen, esos glúteos, esos ombreiros, esa zona pélvica, e vamos a abrir los brazos os laterais, sen pasar a altura dos ombreiros, baixan por diante, e na seguinte baixan por detrás. Preparados, 3, 2, 1, traballo. Sube, baixa por diante, sube, baixa por detrás. Adiante, arriba, adiante, atrás. Arriba, adiante, arriba, atrás. Arriba, adiante, arriba, atrás. Últimas. Descanso. Flexiono estes lonxos, apoyamos os cóbados enriba das cosas e vamos levantar 4 veces os talóns. 1, 2, 3, 4 e me poño de pé. E repetimos. Vámonos preparando. 3, 2, 1. Traballo. 1, 2, 3, 4. Arriba. 1, 2, 3, 4. Arriba. 4. Arriba. 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 Vamos con la última. Y arriba. Vale. Rematamos aquí. Bebemos. Limpamos a sudor. Y como siempre, si nos topamos fortes, repetimos este acondicionamiento una segunda vez. Y al rematar estiramos. Para estirar vamos a utilizar ejercicios de vídeos anteriores. Si lembramos, comenzamos na parede estirando os gemelos. Apoyamos la punta do pé, o talón no chan, perna estirada e vamos a aproximar a cadeira á parede. Preparados, 3, 2, 1, estiro.
Mantemos unha pequena molestia sen movernos. Últimos segundos. Cambiamos de perna. Preparados. 3, 2, 1. Estiro. Collemos aire pola nariz, lentamente, e tamén o soltamos lentamente pola boca. Últimos segundos. Paramos. Agora vamos a estirar a parte anterior da cosa, apoyamos a man na parede, collemos o pé e vamos levar este xeonllo un pouco máis atrás ca este. Preparados. 3, 2, 1, estiro. Non arqueamos a zona lumbar, mantemos os dereitos, mantemos o corpo relaxado, menos a zona que estamos estirando. Últimos segundos. Cambiamos de perna. Preparados. 3, 2, 1. Expiro. Collo aire pola nariz. Solto pola boca. Últimos segundos. Paramos. Vamos a estirar parte posterior da perna. Apoyamos o talón na cadeira, perna estirada, e vamos a inclinar pouco a pouco o corpo adiante, intentando aproximar a nariz ao xeonllo. Preparados. 3, 2, 1, estiramos. Inclino o corpo adiante, intentando aproximar a nariz ao xeonllo, cada un ata onde poida. Cando note unha molestia, a manteño, sen moverme. Últimos segundos. Cambiamos de perna. Preparados. 3, 2, 1. Estiramos. Inclino o corpo adiante. Mantemos o xeonllo estirado. Últimos segundos. Paramos. Nos sentamos na cadeira. Vamos a estirar parte interna das pernas. Separamos os pés un puño. E coas mans vamos levar os xeonllos atrás e abaixo, intentando aproximar os xeonllos ao chan. Preparados. 3, 2, 1. Estiramos. Levo as pernas atrás e abaixo ata que non tenga molestia pola parte interna das pernas, na zona das ingles, das lúas.
Inclinamos o corpo un pouco adiante e mantémonos a molestia e sen movernos. Últimos segundos. Paramos. Me levanto. Colocamos os pés a anchura dos ombreiros. Damos un paso cara adiante. Flexionamos os eollos e vamos a estirar a zona anterior da cadeira, os músculos que temos aquí na cadeira. Para elo, temos que usar a pelvis, que fai este movimento. Preparados? 3, 2, 1, estiro. Mantemos o tronco dereito, non arqueamos a zona lumbar e mantemos esa pequena molestia, sen movernos. Últimos segundos. Cambiamos de perna. Llevamos la perna atrás. Preparados. 3, 2, 1. Estiro. Movemos esa pelvis. Mantemos a zona lumbar dereita. Y mantemos esa pequeña molestia. Últimos segundos. Paramos. Vamos a estirar agora zona do ombreiro. Apoyamos a man e o brazo na parede. E vamos ir a rotar o corpo naquela dirección. Preparados? 3, 2, 1, estiro. Poño a man e o brazo na parede e roto o corpo naquela dirección, intentando tocar coas costas na parede. Últimos segundos. Cambiamos de brazo. Preparados. 3, 2, 1. Estiramos. Rotamos o corpo naquela dirección. Non nos movemos. Cando note esa pequena molestia, collo aire pola nariz e solto pola boca. Últimos segundos. Paramos. Vamos a estirar a zona lateral do pescozo. Levamos o brazo por detrás das costas. A cadeira contraria, ombro abaixo, collemos a cabeza contra a man, empuxámola ao ombreiro. Preparados? 3, 2, 1, estiro. Importante que o ombreiro este abaixo, non se eleve. Cando noto unha pequena molestia, a manteño. Manteño o corpo dereito. Últimos segundos. Cambiamos de lado. Preparados. 3, 2, 1. Estiro.
Collo aire pola nariz e o solto pola boca. Últimos segundos. Paramos. Vamos a estirar o tronco, as vértebras, collemos as mans, entrecruzamos os dedos, impulsamos as mans cara adiante, ao mesmo tempo metemos o peito e o abdomen cara adentro e sacamos a zona lumbar e a zona dorsal cara atrás. Preparados, 3, 2, 1, estiro. Mans adiante, meto a cabeza entre os brazos, flexionamos un poquinho os ollos, meto o abdomen, meto o peito, cara adentro, elevamos as costas, cara atrás, zona lumbar e zona dorsal. Últimos segundos. Paramos. Vamos a hacer o movimento contrario. Collemos as mãos por detrás. Vamos juntar os obreiros por detrás e sacamos o peito cara adiante. Preparados. 3, 2, 1. Estiramos. Ombreiros xuntos por detrás. Sacamos o peito cara adiante. Metemos a zona dorsal. Mantemos dereita a zona lumbar. Elevamos os brazos e miro o teito. Últimos segundos. Soltamos. Collo as mans. Impulsamos arriba. Impulso. Deixo os dedos, a punta dos pés, todo arriba, levanto talóns, collo aire e soltamos lentamente. Ben, ata aquí todo. Aproveitade agora que podemos ir para complementar este traballo con outras cousas. Por exemplo, damos paseos a pé ou en bicicleta, ou podemos ir a correr. Vémonos pronto nas aulas, cumpride as normas, sede prudentes e móvete moito.